Hashize iminsi atumvikana mu makuru y'imikino mu kiganiro cy'imikino gica kuri radiyo Rwanda. Uwo nta wundi ni umunyamakuru Patrick Habarugira. Mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino gica kuri radiyo Rwanda yari amaze iminsi atumvikanaho. Kuri ubu ngubu amakuru ahari ni amakuru avuga ko uyu munyamakuru atakiri umunyamakuru wa RBA nk'uko nawe yabyitangarije ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe. Yavuze ko atakiri umunyamakuru wa RBA, aho yasezeye kuri aka kazi, aho agiye gukomeza amashuri ye mu bijyanye n'iby'itangazamakuru. Yavuze ko agiye gukomereza amashuri ye muri Canada. Patrick Habarugira yari amaze imyaka igera ku 10 ari umunyamakuru RBA, akaba yaratangiye kuba umunyamakuru wa RBA guhera mu mwaka wa 2011, akaba agejeje mu mwaka wa 2021, aho yageze kuri RBA yaravuye kuri radiyo Mariya Rwanda. Patrick Habarugira avuga ko kuri radiyo Rwanda yahagiriye ibihe byiza ndetse yahigiye ibintu byinshi cyane. Yahigiye kubana neza n'abandi ndetse kwicisha bugufi n'ibindi byinshi byiza cyane. Patrick Habarugira muri kuba umunyamakuru wa RBA muri icyo gihe cy'imyaka 10 yatsindiye ibihembo 2 nk'aho yabaye umunyamakuru mwiza mu banyamakuru b'imikino. Aho ngaho yatsindiye igihembo mu mwaka wa 2017, yongera gutsindira igihembo mu mwaka wa 2020. Patrick Habarugira kuri ubu ngubu akaba yari umunyamakuru wari ukunzwe n'abantu benshi cyane, aho yayoboraga ikiganiro cy'imikino gica kuri radiyo Rwanda cyitwa urubuga rw'imikino, ndetse kandi yajyaga ananyuzamo agasoma n'amakuru kuri radiyo Rwanda. Patrick Habarugira rero kuri ubu ngubu akaba yagiye gukomereza amashuri ye muri Canada mu bijyanye n'itangazamakuru. Kandi Patrick Habarugira icyo twababwira ni uko yize itangazamakuru, aho yagize muri Iseka, kaminuza yigisha iby'itangazamakuru y'i Kabgayi. Patrick Habarugira rero kuri ubu ngubu akaba atakiri umunyamakuru wa RBA. Uru ni Urutonde TV, aho usanga amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye ndetse na updates zigezweho. Ndagusaba gukora subscribe, share, comment ndetse na like.